da je ona toliko čitatelja. I još jedna informacija da je tema Virovitičanka u Zagrebu na forumu na Virovitica.netu i dalje najčitanija, najotvorenija i ima najviše komentara. Dakle, zabilježeno nekoliko tisuća komentara na temi Virovitičanka u Zagrebu. Tih nekoliko tisuća mi smo ovdje izabrali koliko neko stotina. Da, nismo mogli sve, iako je bilo kvalitetno. I to je to. Hvala vam lijepo. I eto, pogledajte sami na internetu kako to zapravo izgleda i kakav je taj forum i ko su ti likovi koji su se tamo okupljali. Meni su bili jako zanimljivi, nas će biti vama, a mi pišemo i dalje, sastavimo se i dalje i pratite nas i dalje. Inače, knjiga je 70 kuna, ako neko želi kupiti može tu kod ovog mladića. Ovdje puno bi nam to značilo jer planiramo izdati drugu knjigu. Htjela zahvaliti gostima. Bilo nam je stvarno lijepo i mogu reći da je to još jedan naslov za našu zavičajnu zbirku. Tako da i moram još pohvaliti Pitomačane u nečemu. Koliko znam da je promocija knjige bila u Zagrebu i ovo je druga u Pitomači. Znači da smo pretekli Viroviticu. Da, evo. Stvarno smo ponosni, sad smo čuli da su vas i oni zvali. 15.4. će biti u Virovitici, ali tek kad su čuli da je u Pitomači. Evo. Moje pouke da... To je dokaz da sve dolazi sa zapada. Dobro, evo, ostanite s nama, još popričati i hvala. Evo, još samo ime knjižnice i čitaonice Pitomača. Hvala vam na ovoj knjizi i nadali smo se još jednom, a čula sam da još dolazite. Hvala puno svima.